Onia ene so mamemo akwaba emergency Ghana TV so ene yehwe awaresem a da biara da ekoso nenso no yadwen ni so atembia no kokoto sa esan ni mu na ebema be ware ne yire be ye no wedding nyina na afi eni na nsape na wasa akofo oba afoforo na afedie ayentokwa ofie no kura bi ene yenka nkire ma ne se ye wo ho kwan se ware ba akom yenu yensa ana se yeni ho kwan se ye ware na wedding na nkasa kra no wo ho kwan se wo ware a obetuma san fa fofo oye a obetuma san fa fofo aka ho ana se ni ho kwan na oba bi ahwe ni kuna somu a masa what da from one nine cho na story we two stories ni nyina is almost the same entiniere yenko he story ni mra na yenhwe kwan a obi be ware awie na akire no obesa akofo oba afoforo na abase eba ne bibia si ema oba no anana first wife no ahwe ni kun asum ema ekame ese ne sinkora no eyetu yenko he story no emra me pacho me din di Janeta J Auntie Jane man so kakrai we are semen na ye ready na mamnom panimfo ye ne ate adwuma mu driver fo papa obi epe wa na ne ho atwe driver ni anoma na hoya mason fo carpenter hoya case ekoma he fo pacho driver fo minto go me pacho driver fo oza okuru na ba no bon say o say me pacho woni mo kura ben ana wa driver ana fe da bedi timu da kaka ene case wo lusu so want me am wa be no na sa wo kura ne ba no timi bo papa wo lusu ewe yeti o me pacho ewe de boko me pacho me ni kunu atna ya wo emamiansa na wasan agya me ho akofa oba foforo akoye ono so hwan de aye na we de na wo miansa me ko twa me bagetwa no edua e wo hospital ena ofre me laimu e ka kire me say woni me edi nkomo ena me ka je sempa na cho me wo hospital etime sire no me wo hospital me de laimu ntimpa na cho say me free mu a me friend na me na kasa o say regina so na me nu ho time na me ne me yire oba papa bi mambi ejina me nkyɛn ha no me say ena me no ebe kasa akire wo ono so nyim a oba bewo se ne wo na wo sie se wawo no ono so eba aba bewo na wo se on pese obehu oba foforo bia number e kan ono nko ane number ho enti no ene ya ono me kasa ono me wie ya windulete ni number na free the phone so se minim na se mi ko gina ba bia ka se mi kunu no na se wote a obe frensio abomedua afenso se minim na se me frɛ phone no se na nya wona na egita no biem egita no wife etise no wife peke na se eye me a ene asema obeka kyerɛ me de ene me a me sempa enti owie ye no ene me sempa na kyɛw wawie oka kyerɛ me se owie me nyina so wade ma ne wife na menena ono so akande owo de akire me eti ode ma ne wife no ode ato speaker nti oba ne kasa na mete asem obeka ne say de me pese o ka kye no nyina na waka akire no meni bibia me kan biem na se wonim na se ofre ebesisu na se me peke de a ene de obete de ono no ane sempa eti be ma ne ka kire me say wate me wife voice ena wote ye no enti se wunnim na se wo phrase na se opeke de a ene de besie de enye ma asem enti a kire na ye kofie no de battery this ena me koda dwere ho a na me frɛ no ena me ka je nsem pa na kyɛw obeji me free me busuafo nsem enti so ofu se wagyae me na se wanwa me biom de a ena fa me hye me busuafo nsa o ka kire me se mi nim se obegyae me abesum me dia ene mete hwa na mababrewa ampanso 8 years ni omeka ho hwe na me pacho de e ka ho biem kra e me ya na ma me de ba e kra ne se ma seketoa e yare etimi ko honum e ko hwe no ena ne ma me nso e ba ho e besra no eti oba ye na me ka che ne se ma me pacho wo kwade a transa ka na me no ni nkomo
enti mama me pacho usuti mama na oba no e ka kire me o frame abra ma woketu a me kwatwa akwa ne dua e wo hospital se wajai me enti se menya mi kuna me nware da nya mi kuna ne biem me ka kire ne se o fa me hye mabusuafo nsa o se mi nim se obesum me obijame besum me dia ene me tuwa ma ba abrewa ampanso 8 years ni mase asema obeka hye me se mami je asem na o kana kura na nya wo kana meti na me nua o yare ena me dwene ho se na be ya na obeto na wo beka mensa na woni be ma no ko ye na pake woni ma se wo kono ye nyina ye ka bia se jai wenya ena wo ko ye tizane se wajja wo aso akwa fofora me ni ho asem bia be bia pa afa ne ko high court kura afa ne ko mba be dia dan se ma me ba mpa so asema akọ kache me ntimpenifo me pa me so me ni obia me ni ko high court obi ama me etimi stra mo madan ro wa wa na dia bia telephone so wa ya na me pa cho de bi oba fie na be ye me ho ade ye wa de nyina twen na me pati wo de me wo say ye ja wo telephone so mo de mo yo oyira wo wen ko yi na fi hospital obane sinkiti okotwa wo badua ni dua wansa nkosa eja no afa hello jene so hello mama Jenny me pa cha o say me catro me yefufro de jira me nche na the speaker ne me kenyina me yere oba papa membi oba papa ti na yo oba bone me pa cha mama jene to yo oba bone me pa cha wan kasa yo oba me bi so wo sha yo oba bone be man na tina ya wa ye for pay mo for wedding pictures into so se be ma no umpe Janet bi mu a ye jane telephone so e ba ko ne to so mienu sa oba wo wantumi ama na firi mu ne to so miensa ye kotwa obadua na akora ne kuta nanka wo ka asam ne kire no na omuni ye kim na akora no so to fon kim a wenya say wo mu ne de he me mpasa maji wasem na de kwamba so na wo fa so wo hia Samson abebrese me pa cho na me ye adwuma e wo adum eti na ono so etwi taxi enti pa cho ye ho ena me hu no ena ono me kan ye say opese o ware me na ne ji me ho panti oba ware me eti ampan so ode me confuse straight e ko kire na wofo eti ase o hu sa no mama ni papa nyina ni je say bako hu oba na ode no abafi eso nti o so je me awa tu ene metena efi ofefe counselor mu ye bi na o de asori Samson so no de asori se o se ye hwa ware ni bebe counselor no mu ko bi me pa na o de asori ena Samson so de asori ene aye wedding afedie Samson hu se for better for worse ready me mini enye yie o se mja na telephone so marriage by ordinance emra ne twitwam miente enwase ye pe enekura ne ye ne KMA ba ku bi edi echi KMA o anko marriage by ordinance enye pe de ibi nanso enokura ye se ye betwitwam a meti bi ye se 3500 ti untumi mfa telephone onya ye fro pe na makọ ha father bless us me busa na kodi asori na Samson kodi asori na afa de se Samson na ni nya ye fro no ho a oso on the telephone so na obeja no me pa chao me ye Roman ni yasefo nyina ye Roman fo enti bra no hu me no na me ko asori Roman enti ono to se okọ asori e wo bomso pastor Oru asori e fe ni Revelation Christian Center pastor mba cho se utie bia je na me ka se me pa chonti e ho na ode me call na sorry enti na me nya na call sa asori no ti monante da no hu a ode akofie osase ja menya ho ade so ja ma sori na bra ma so mutuna ye se be ma no onno wa enka de di kai on fa nkofie se onno wa enka on kasa Jane jai Roman na bedi machi onno wa konto so nya wedding denesi afei de Samson so yo oba bone wenya oba papa denesi pempi no manu bebre so nya o masede pempi ye fi se nya wedding na wienti ye nya dufie ho a na suban no asesa eno nche se mema no bi nso nya papa
oye wedding ni we afa na obeda ne suban pa true colors then now yeah something say we obabone mama me pa chao masem nyina ne se me ye boni bi na sa ba ekra banka enye me ya ni nyina ne se na me wo me krum me wo me ba na otosum mienu no me pa chao e ma sam de enu oya de pa Kristo ni bema me pa chao aso kwa de ye word ni ye ni be tu ska no oja ye ndu kwa de oja ne ntam ro reg ne ntam kra na mama jenze ni nyina krankomra no ma me pa che wo me bisa asem kakra minim se obia eye wedding wi a ada se na nwumre ana se bia mawie no woni weyere ene ko honeymoon okay na ma wo ketua be 3 months ene ko to akwa ne din eye me ho ade na me pa che se mi kunu fe na so fa bisa ne ma me se woni oba ben ada no oda fie na se wa na fie dabi chesa honeymoon no why wedding na wie no anka o seja mo koji mo ani no honeymoon no one oba foforo ne kodai me pa cho abaya menyim no ani dabi me pa cho ani o ya da hu me pa cho e ma me hu de say ye ne mpra na enam ne so e ma ne ebro me ma e moja tu me hwemu ni manum nyina di be na wotwe nyina na enam so pampo ma ne ma me ne papa kra e ko fence ka bre me se me fa no court quarters e take police for nche no e mo nche no na me hwese ne na menyim amafu aka na wotwe menu pe na mawo na mekita enkwala so mienu na me hwa me achi me kuna tumo nya me anim ni amafo ogura be ye me eti mi hwedi manko na de enam so ma sa awarja de bae na wose me maka che ne se wajimi okay me pa cho me kan antena then na some say you say jim for me pa cho me man de also nya ka say wajimi de ane wa bere ne kuro ena antena me kan pa o ka che say wajimi me pa cho ai de enam so then na man say jim for ma me pa cho de enam so ma me ka say wajimi de say na makuma ketwa awo ewo nkran eti na me so me hairdressing ewo me krom eye be kwaye okokofu eti me pa cho me wonu na mase no efre me ka kire me say yesi adwoa awo na wa fre no say wawo enti o me fa no na on fa ne mra eye kumase kwete enti o sere me enkola mi enu de o ntimi fa wo mo enja obi enko eti mi nja de me nyina na me hwe won tro kwa a obedi na sape na waba ena o smati enti me kon na me first ka se me ba no je se me didwa aba preko eti me di madwum ska nyina na me ko ya me ko tena wo no se won de wa krasa o ko no ko tena wa ko hwe makuma no but me de wan ka no kra nkyere me enti manya hoboa bia me ko ekwa na enkwala e wo adwum nyina o mu nyina jejai adwuma no maske no wonya boso me nine ene na otwemienu na enema efa mani so de nyame anim ne eya ebi ne de he no sori a se okọ adwuma ante na ahwe se be ma itwi kagoka ofa enfantefo ma no enkosua ne omonam ene nema na se okọ a otumi 20 cedis na ode ato onum menyimo enkwala mienu ka ho na maka se brasa se pa cho ska ode ato onum de enso se rade mewa no na wayi ato onum na ohweba so na okọ eti de enam so ma eboro no e ba ye na obu me ma sa jimisam no e ba mu but Cynthia what boss Samson asum me pa chan kai be ba Cynthia what bo krasum me pa chan me Janet okay Jane what bo krasum me pa chan aha mante okay also ni Cynthia ti Janet Jane yes what bo krasum ba me pa chan o sa banku ba na nifa me pa chan nifa peja said o si bo na sum o konsi se ne wasi asuna sum no want me yem Bama call a bona suman ko ba fam sa na so ba besi a wati sika ya wedding wo ba ne boni odini nyina ba chew na emom so hwe o kese ye nim na ko wachi pejansa na de bona sum nei kai no akochi na bema pum na kru ne dafo na won nine na krofo 3 Cynthia wo ba kru sum mo me pa cho me bona sum ade me pa cho okọ ekwan so no eka 2 days
nanka wonya 2 weeks enti all kono no 20 cedis ena wade to ho na menyam ketwa no makotro ma mafu aba me na me de misika eko hospital me no aduane so esi wono ma oba obedi why is ka ato no ma 10 cedis o to kwan a 20 cedis na we na o de ato asema me kanya kopon ne me dance ni nyina no ma de hye me we na me pese ma se me pie abontinti no we bibia kwampo na me ne kan no edem me fa ne say awarefo de me no be call cancer sana ya kire me say ahomachi e bia mwada so e bia be 40 to 5 no hona so wo ketadesem bia unu kunu beka eti ampan so me ne be kasa bia no na ye ahomachi Timmy Busa de ya bona so e wo hia me some say answer na baba na wo se me hu de ntia sa wafum and then say ma si boss of fashion no de chere de am name me Busa ma no so worry now you boss mu a o de be channel some say Busa say to me de sa so mbone che de a na ne ono so e di po be to me de a che girls say what say waseba wa ball we ku asumu a what the channel and say over na go say the menu why is that menu trouble makers Janet mama didn't na bonusum that's simple 10 cedi na oja to ho okoba ono aduane obedi nti na wa bonusum me pa chew oja 20 cedis no na okoye no eka 2 days na nkonya 2 weeks ewo enfante tidenti na bonusum eti me pa chew okoba ye no na mabu me frɛ no ka tsan pana chew yesika asa woni me so ba ya che ska me de ba nyina ma di ma sika nyina ama na sa eti minister bia ewo me ho na 20 na ode ma ye no asa di pana chew on send me bi o ka che me so oniska enti wo frɛ na danfo bia hwe eti me wo no ma na o ma the girlfriend bi so ye ne o mo na share fence wall wabu me ne ho pense enye no kra so akire no ekoba asa ya fe de enye no kra ena o ma the girlfriend no adanfo akwa ne teacher edi 110 cedis edi ebreme eti o de baaye no ade a chiye ena o baaye ena me say ene manyina aye film maboa no agu nkra so ne di 10 cedis de so hwe o ka chem 10 cedis ne kra mbo no teacher kwa no so oni bi na we kwa no okoje no ama ho the girlfriend ho ena o de breme ye ne o mo chef ti o ka sa na ye de eti o ka sa no man kasa na ho machi ena o baaye be ye ho machi 3 o'clock ena obedru ye enti me don of friend say me mie ne gate ena me ko bie ne gate eti me ko bie no no ena o baaye dem be ro ne ho ene ne ntare si Matthias say dey o bie ne gate o be ro no den no ye ma o born asum me pa chew o pie sa time na wo baaye me hwe nsuo egosi na dwae e ma ne dwae be 3 morning no eti o wie na o pie tina me say bia o ro ki gate no ababeda eno ana no say wa fa etire ho no ko the girlfriend no ne fie ho akwakwada amade achi eti ebo be 9 o'clock ena oba fie ena oba fa me ba pani no so ne nsa so okwo pane wo clinic bi wo ye etire ho no ma Matthias Jane denti na wo born aso ena me kama na besi asa wo ya ko etire dodo ena ro na tade ena me den so ko si na dwaye ena opie ye na osabaye ena obefa ne body call me se den no ye ya wo born aso mu e bia okosha ne mpra ho me so ba man to me koka odidi matam na me born aso me se den na wo kunu ye ya wo born aso me pa cha obo me na o ma no ena me ko fie ho no moto ana won mpran fie ho me patcho me na odi kan ka say won ge na jai ge na so ba manim e be pa ma che so sem de se bia bi se bim etra me nim say won no e da so e wo ho eti me abrebre ko fie ho no mo no na ne mpaboa egu edan ba akokwan no eti me bom na teacher no pie baaye ena so mpana che say mpapa wo ha nya ne kakra eno friend no e baaye eti ba na me baketu ano eso opatade ahye woni ne so adwa na waba no ekoyiska wo krum eti o patade na me so atale okwakoyie no ehwum na me so nyan pafu frashe no eti na akwa no esu ne mu ya se bra no epia bonten ana so bra sin bacho me ni bedi nkomutra me be frɛ wo no na enko ate se ekwo be tere kra wo na onyi chop money de ye bedi kra anya me ne bi ni ho no enso so ne mpna ho me pacho ai
Etu oye so opia kwa na meka za no mama. Se wo boot me bana hwe ho. Akra na ogira ne mo na o su no. Oka so bobo no wanya su na. Ena me pagya no free edem na be ne ko si ye gate no. Asise. Eti me ne ko si gate na chi no. Ne metia ne se kokra wa bokra na ma akra na hwe. Wonim ahwe fam. Eti wana ono ane ma me. Eni ne wo fa se ba ko ofie honom. Ma me se wa. Omu dim ne ka free omu chi honom. E baaye. Ana wo se ma me ji ade hi bona na ma afufira. Atari sama na no moja. Akwana kan ka kire mama na no moja. Ani wo se ma bra something na bucho kana hwe honom sa no. Atozo na me ho wo so je se. Eti e ho na ma me se wa pecha akola no. Ana okwa wuro ne ho moja no. Enti wana maame no ewuru ne mpaboa hese no ene o jire something no atare mo sei ayi ono ne maame no ono ne maame ene wo de bo na so mbayefo ne mpaboa ngo se kwasi asam de benko na akwana ye enti wotimi abo na mana kan ketema ne hu moja sa no enti maame no bo ne za wie ye no wonum se ne maame de wontimi emo ne bi enti mi na madie hia e wana be ma ne be jire me no ka metale ye ni mo wono e dan no ene mama Nese woni se ho ne ma wo bo na so. That's obo self defense. Wa bo me je se me da fo mo ma me ne papa nyina ho no bia be ya dance e wo e fi ho no ma so make ye ho na me dance ni. Bo na bo me awuro ne mpabo a e hye ni nam se be da bo me ne so ma num nyina emoja. E di be 1 week me pesi na so. Emoja wo. E di no I say boys e be guru so na o mo e pataro. Ena omutimeti no janche nti omutiri janche no obo na sum say ya chance na me shimba ko pe mama right hey emma wa ha mo me say abafa me wona me su no ena o ne ntia anka wo se aka asem ne nyina mo ne maame aso ni mude ne nasem pabo atwitwa na so mpre nan denti na wo se na buna na obo no I'm say Samson uni ni shebi obebo hwe obapim for free Samson fie ho akowo no anya sem bo so me say me pacho 8 months 2 weeks enti 8 months 2 weeks bro na ma wo free ho me pacho and also bro me pacho eni na e ma me koy na obapim for obo no ti usa ko nyina wo ka ho no Samson na me ho me pacho there bi me ma me e friend one be you hospital me ma me o ma me friend da so no ka cho me ma me e friend no say kwaku Wayere awu Yakopon asue na sumdwem. Wo be kwai hospital wa wo be ma. Mama, ende ojaso di wankasa. Enti mama me so na say ade wo de atoso ana. Ena me mama san ehwe ni. Na just o gina so. Ena wo say same. Me no kasa ona din ye. Ene mama, me mama ni da me di entro. Se nna obebe mu ese bia. Ye da nyame asio ye da hwan asio ene. Anka bia na bia anti mama ogitum say sanyin say na de ko we ne ba de me pa chan ogitum pa ti wa tokora ne din me pa chan ti 8 years ni umieja me pa cho de bi man ti oje me say 8 years ni a wo say waja wasi ho samwa ya ye fro ye ntwetwa mu so watumi aye wedding foforo mo ba ne shekawa me ni that certificate suffering certificate and say adaka mu certificate me busa watumi aye wedding foforo wo bra na ye fro kra no ontwetwa mu enti ye wedding certificate ba bia ye me ya ne say ne yira wo na wo obabesi agina okuru nchen akeka bi kire no oba papa na abana me mpese me hu ne call kra biem me mfre me kru line so biem ema ye trimo sumu ankasa ema ti ye musa umieja omo wakohoma me pacho de bi mama koma na eja me wo ye na me bie ye no me ni mienu ene bie ye obatete meko me pacho anse ne ye ni na me kofa enkosua na me no asi me shop no anymore no eti ohun me kokofu na ono so akofa enema oba eti ne metiane se obi e frame me se enti twa me no se brand na wotika no gya no o frew enti me ko ye no ena wode phone o mi ana oyi phone
na wode ta na so na wone na ire kasa wode ato speaker se ne be ya meti enti magina wono ma ache mama on kan hwe ena we say me pa cho magya me back to no ho mo obesu enti de o kan o so wontimi agya hokoi but just kako man nkran na so wonye nkwa akọ na okọ wona wunnim koso kese ye akọ fraka ne se mehwe nkwala no koi enti na meyeye megina ho afi oba no ebisa ne se eye hwan na afrewo o se nye nkwala ne maame bayifo no o twem o magis kan ko ma nkwala no e na oye concert no oba nse na se onpe dia jan man nkoi ehon nanche be ma no wasesa 11 cd minim se minti no sha san o se na gu ne kam dada o because am se ne gu na no onim se obehia me mama watsina ka ani mo no ena wayi entaw ayi enfante fodo kono entiantia ni bi no white no wayi 3 ena wayi ayi monko na ya no o machichere no eno so 3 ena wode kan ho na wode maame entimekru no africa no sika no emaye ena megina honom ena mehwe se sika beba na wo candidate ni atuma na wo ro na hwe no ekosoro na waspaki ka na a obetuni asna bijigina ho ehwe no na wajai 11 cedi no wajai agufom samesesa eni otu ka no chese ebinam ha ena amanfo a omoton nsuo no mo toton ade e wo station ade omoboa me na metesa sikari nyina me rekota ba bia me de mani nsuo mepa me no na me ko kan ye no na sikani 30 cedis ena me ko kan ye so be bre kra e bisa adan woni no asam ana na wodo kan na enti bre bia no onimu no ena o se ne yiri no ena wo che no akoware oba foforo ne so oye ne sa no na kasa nyamu so me de su ekofie na mame mo ekonhia mu ewo groto roman for enti ko krama goto enti mame ba na me de ma ne ebo no sa enti se ne so bi mu asan yesira me na me nkama asa na fede abe me so enti maba nyesa samson bekume ena me mame ye se sani ya na se me pese masen be kwa bonte no pese me se wo san akosi hu dwa bia bi because e bia ba pen amana kwa ma ne papa apam omo me ma me na nanu nyina etu de oba first Samson amana ba na wono ka se ne wa fa na ye ne ba be ma no wono asiesi asem no ama bibia ayedin no ne de enche na obepa achew na onu ne ho ampanse ne se o subu nkotodwe e pa achew ani ena mma me frɛ no o frɛ na wo se ni papa se me mabusan for friend na oma etu ono so ma ena ma me se kwaku saa ena o se an anti me ma etu me ma me an ka hwere m kacha nti so de o mu ntwa so ampa me honu ma na wa frɛ me okotu ska no gu fam na me se wie ye no me wo na o frɛ me na menya be akaka na me kwa asori ena o frɛ me so wo fie na o se pa cha an me honu na obae eti obaye no bobu nkotodwe pepa ma nna cho esu nya asem ketro so srem do ye bia no wa hu eye bonsam me fanche no say de bia me channel no mada roma me fanche no eno me se mate enaja antimo se o say we de a cha we de a ye de ye ni dudu bia ye kan aka ho eti nya mi anim ni o ma me ska o ko ye ade chi no frame me e ma me hia no ewo station kokojiska ema me ko tontuma epam bi ma na se woni mbe kwa asori oba Friday anwumre Saturday Sunday ya kwa asori pon ye enti oba ko Monday ahomache no ena ka chem so koduru a oba frɛ me ena mse mate wa koduma ma 6 abo 7 abo 8 abo 9 abo on frɛ me ena me frɛ no eti me frɛ no wan peke sa be tremescos ena me de meda hodin enti mo no abo be 10 ena ono frɛ me ena me peke o so frɛ me ye de ansem ena so mpacho na me hwɛ se baba ko durana please try later the ena so me mpacho na me hwɛ se baba ko durana na o ka se o ko dura o be frɛ me eso ma hwɛ ni mu a me so me frɛ o wan peke o se awura gina so na me ka de me kan e fa nkyerɛ o ena pa na me mbo hu se so so niati wo ye raba e ma chimfo e wo wiase nyina wo na wo dikai wo jim papa se wo jimi wo ye jimi akasa me ene na me ka kire wo
na me wa awo no ko ade me tira makwasia bi e metete me mako etukwan bia na me mefa so a me nyawo ene wada se kana 100 million kran ma ko bobbesia aba betua enti sa kwan na me fa so na de so wunni na so o yo ba frɛ me lai na ka wo behu sa wo ko je be bia so ka se wo kru ne me na se me metia me frɛ suo abodua Eja Samson ababrese producer no wakasa breso say wo be kasa na yesi wa homa na do me dem afam say network enti yesi from men koye na koye so oba ne ba e ne tie wo ba ne nko ana sami enka ye hu so say wo abo wasum woni producer kasa ma say dia hyewa ne say Janet abo wasum ti ba kasa brane so ya wadum wa homa silent means I just mean silent means so for wasi masan aka actually dey say enkabium sami so obema o me fesi sania Janet ti ha okay se Janet bua sami ne wonu ma ye nokore no be fesi no se wan kasa dia na e ya koye te se dia je na eke ni nyina no eye nokore so for brem na me nko case 2 obapa medawase no kwasem ni da bia beka sasem we sei aware enya dia ya hye obia so wo be wiase wo ye be manko ade a wo pompo so ware enhye bia na ware so so wo be wiase na wo de wo fi sa ware na ankasa no enya dia wo ka ho a wanya talent wo de ya me mfa sa aware anya me talent wo ba ba sa no me ka no so talent na ware eti wo de o wie na wu sa enya talent na nko ho eti wo ware nko ho ebi se ade a ya ani se ya ware nye ni gie ni enware enkonkodi awerɛho hwababa wo yasam a wo ka twato kura awerɛho ne se obemma wo yire nyem abemma bia sasabe wo yire fafura yɛde mpaipa na eta na ki se oba ne bewu afa ne ho afa ne ba na otumi gira oba pemfo anim ka cha ne se oba no obewu atete apro wo yemu a ɔho anu na sa baba wo se na mso ma obi na no a wo se be ma no kwasia no so ɔho na aya samu ese be ma tumi pie firi wa no na sa wo yire akoda wu woni yam tetika ne yemu a e ma dodo se no mutumi survive so oba wonyem na ne ba no wo se ne yemu no oba pa wawu apratetia ka ne yemu no e ma dodo se ena ye even ye do mko theater kwa yom operation won't we survive obi e pompa ye se me yire nyame nsuo na somdwem no won mfa ne ho mfa ne ba na me yire nyina mfa urusie kwa efie nyame fie eva se dan koma nyame no wugira oba ni mu tome no ebra oba onyem so hu eti no kwasem ni abrantie ne minim ne entia oni producer akasa sesi a na se sabi so ya de papa dia adenti ni wadum ni phone also phone no na wonfa no wankasa vi se bibia no ya na se ye benya ka nipa no odna sem aba no okena sem wi a ne ode ne ba ya no ye te on nanu mu asem ansa ne ye wo mu aye bia yama na se wadum phone no dia ani na chese nipa na sem a woka no eya no kure woni anu ye bia oh so for me wey asumbo wabapa anu dia woka ne dia no kwasem ni waba so oba me provocation buba fusa den a wo se oba ukura so wo le busa ho tibia wodi ni ko mu musa general me say oba general ububa fu se den a wo se oba ukura so oba pa ensese ajosi kori ai waba afena na no so ensese so kori we ko bana so afena wano yes oba woti na ye ne face mask na de ababa wo yasema wo kan nyina kire se woni bema no etira ye no na wontumi ntire ne sa wo bema nanim da but na hye no dosu ehye no dosu ntiem sa da no de ye bre mo pata ye no a bema no wono oba no ye free kakra no wo se nenko ade meme na hunu sa sa sotro bebrebe a obo me no sa nya ade a eda fom mami shraba wo se yenka nche ma se awari enye visa awari enye crown oba sa wutim na se wo bewu a ebe ye chense obekọ
na watrem owu da bia dia ware Abigail say yen akoro ya Ghana fo koro ya so bi tra ho no di 30 years we dey traffic ache no aka kra bi na so red tim pimpi no so bi to kra no nya wa ya na o say enye kra o se ma me fo so ko wabra wonu akwa na kuma kura nya wade na wo kro no so asa wa anya ready se wo kwa akware so ho me sara brand ya babra se me hunu se asa wonu ankasa no na onye ready se oba ware ababa wai da minim ade a etwetwe no ema okofa ababa wai ebe bata no minim se bia obi na ka ababa wai ma no a okay oh ayi fro no obetumi etwetwe mo phone so sa dabi oba pa to something kai na you for bate ha dabi Abapa baby a chechera aboa na ho ne yesa no wokwaje ni fra busuya ho ana akoye ne ho ade ma busuya enti akwam bia so se empo ye shira wade no so wo fie da na wo ye oba no wade no kura no sa fidua no mu efie ho ana so kokoto abusuya no abusuafo mu adawro mamode hye me baje no sanka me ne ne kwa akware na so me tra se dwene ho no ena kakra ni sane ane amesi kro no mintumi bio etimodi hye ne me de mo ade ye dai abramo na kwa sabusiafo nsa na phone so pa de sa wo frɛ na wo ka kyerɛ oba bra oba no kurampo wo baketoa teche kura no wa yaresa bia wo to kwala di duade a Benjamin okan say yentu manefo o kwa to boase hwehwɛ no suban hwehwɛm ansa na obakɔ awakɔ case 2 patodin me pacho me de Mary abawa na ayeko ba de misra kasa kakra wai ewie me pacho ewie de boko meni mi kunu na enya case kakra me pacho case enya ne se me ba kuma se me be di pa me freedom ma enti me ba be hia be ma ne ma be ma ne ka se wo pe me ema me ka me de ni ko fie ko hu abusua ema abusua gitumu ma ono so de me ko fie ma na abusua gitumu ansa na me ni be hia ye na ti e be hia ye na ni mu ho na akola ye ka ne se anyensen eba mu ti anyensen ba mu wie na misuro me pressure ma ne koye me ho ade force enti akoye ba wie nyame ya adoma ye nya 20 million enti okwa adwuma na adwuma no so force o mo ma ne 1000 na ye tete na obi sa me sa oba e de na me fa na me ka ye nse be ma misuro ye top plot bi na ye fancy dan and or see you enti e de achi jai nyame ya adoma ye nya bi e ma ne sendis ka ma me di tum me de koma obi ma ne de top plot ne mai enti ho mre mu ye wie ye no ye dan ni wie ya ye kotena ahonom na me pese me boa me kunu me ma ne be ka chen so ma miskanya adwuma na ho ye new site nti o ma miska kakra 100 cedis e ma me de ye fe aduan ye kakra enti na ho ye site nti na enkoso papa enti o ka kire me se me nja adwuma ne ye me jaye e na o ka kire me se movie yi e ye ne fe pa nti o no anga sa de me o ma me ko pay director e ma me ko journey movie kakra enti movie ne ho na ye ko set na me pesa me sanye work na me ka kire se sa de o ma miska na me mie store kakra and or see you say the uncrest can ye be den na me so me pacho madam fu bi gi loan kakra enti o ma yan ko gi loan bi na fanye adwuma and na me kan na see you enti me ko gi loan bi enti loan ye tuara bosumi nsia na ho no o kire me kompa bosumi nsia no mu ho no oni me nhia nada ko pense ye tu esika ni wie enti me de bo container enti abo container ni wie me san ko gi for 1000 ni bio e ma ye san de ton chense bo shares no nti ewie ye no me san ko gi 1000 bio se me de be fa ne ma gu shop no ye de gum na nti ka kan akra no mo nya me sen ka oyi chop money na nso fa oba ho asiesie ne nkula ho asiesie ndi onye nti me ye sa ne wie ye no me man ho ye ya na mayiska no so na maye nti ma iska ne ba fom kakra e ma ne frɛ me bisa me so ba ade nti na iska na ba fom na me frɛ ne ka kyerɛ ne se be ma se nti na aye den asie because I say nkula no hu nti me yiska ne bi de boa nkula no enti ne bufu ye wankasa e na osiwu e na osɔre no ko kwan so wa akra ye adwuma okay ofoli e na okɔ nti okɔ akra ho no e na ofrɛ me oba me no wonkomo na me si da bi oba fia ne yakasa enye phones na ye di nkom sa na wa frɛ ne maame aka kyerɛ ne sɛ mabɔ me yiri dwetire na Mary ashiska no nti me wo hɔ na maame ankasa bae na me kokurom na maame frɛ na me so ma me kokurom akɔpe school mpabo abrɛ nkora ne nti me pa kyerɛ be ya wo de kofi nya me ya adoma Monday ne me ankasa me ba hɔ na Monday ne so ye maame ame kɔ ma ase ne ho ma ase ne frɛ bi sa me sɛ me ba ne se wa bo odwetire ne ba ne sen nti na ye ma sentiment me anka dia me ka kire me kunu pepepe nti ma se bisa me se
akom wo me fie ena me bisa ne se me nana na me maame se no kom na enso ono ameto so enti manhu saa de ni bi e wo fie ena obisa me se me da me ne hwan na eda anajo enam na me se me hu bi kura da se oba ni yeda was spirit me hu bi da nso ye ono tu me foka kire me se no ono kura na saa ne ma ne bi ye de e hantre ne panti ya mompaye nti me ba fie ti me ba fie me frɛ me kuru ka sa woni se me fellow maame nti se ma ye wadie mpa nka frɛ me maame na nka ka kire ne nka no po ebeboa masene se eye maase nti me ka sa ne be ma ne bufuye edidi matama nka sa nti ono ọmọ akohuma bio de asese oye ne bio no wagyaye nti me frɛ ne bisa ne se aden o se me maame se me nkyere kom a wo bɛkɔ ne me sisa ajo ena madam bi wɔ hɔ oton itogo fontare ni bi mikura mi yenu nti bi kwaji togo ne ma ni bi na me de akwa achima kakra sa nti owo ma na me maame be yare na me san frɛ mi kunu se me maame yare nti me pese me de ne kompaibo o so maame ba ma ne metena mi fie ha nti me de manka na me maame be da wa de achi anopa na me sori na me de ne kompaibo bia ho se ye badwo ye njo ma sesa ne kete nyina de ko nti yakɔ na sunyame adosofo maame ne hu me mbobo eso me maame mu maame ehyen ti be ma na me maame da ha 40 days mi kuna ma akoma 40 days ama me maame ani bi da nti me maame ko ye kulom na me kuna say maame se wo ko kulom dia me do ba na ye de eblem na wo ba na me body onim ade so hwe nti wo mre na me kuna so edi kan me akasa say wanya ababa wa bi asabe ni kuna firi magya no na sa ababa wa no owo niema bebre ba abawa ne say ni kunu no owu ye no fa japade bi ye de esie ye e ma me ka kire ni se be man na emmoa se na me sitie bi anka fa me sa bi ade bo nko akote oba no wo mfi ye mpo no wa fi wo ma emmoa e na me ka se e na okọ ni baabi anye enti me wa na be ma ne ba fie oni de okọ abosumi nsia na o ma me bi ni ye enti me so me baabi ti bosumi nsia no ho na wo ba ye no me ni se me kunu oba enti me nya kakla pamanum e na wo ye de okoda ayo okowura ni dem mu dai nti me wo ha na mete se oye kono waba kumase na oba ni business adenti a wo ba kumase na wanye de wan kramia wa wo de wo pe akokumase na be ma na ebe o paba na cho wo phone so nti me hwema ni di nkomo ni wie mi kopie mi kunu so business se ana na nti oba na se emma ye nchen ya me se ko be ma ne wo mi free ne mpa ne so ekopem epono no mankasa ena me de mani wo betena me baabi ti ade achi ahomachi be 4 ena osan be kan sa asancham se me honya na kwanno bio nti mankasa na metena asesa metena se ahwehwa sentina esu ne yaw etete me ne maame so di mi nyankasa ne maame hu oba me yekoshini a ya boni dwetra ya shi Canada maame ne tete me so meti kuma se mbusu ani bia na apart from me man me kunu nti dia me hu na obepe ma asem bia me so me de na ye ma de enyina nti ohana me ko fast of maame ne ma ne ba me nchen se dia ade na omode yem ne bia maame ne be send this scam na mana menye bi sumata adua na maame ma na di nti be ma ne so onti ase e man kula ne nye de entsna obepam nkula o ma ne maame be pam nkula no e ma yesre ne sa akabo sumi mienu nkula ne be twa man nkula ne ntwiro nwie nkula ne twiro wie a na omokwa na asem de na asem ko nti me wo ha bi no wasan afre me adwa na me ai me maame se maka cho se wa bo me nana ne nana so me wo me ba pe ne nana na hwe me pa maame no hwe me kama me se ne nana ne se me se ne odi ne baye ase me ba ya se me minim ho hwe nti ye me ya papa me su papa me di arehoye se me nka hwe ada na odi asem ye de e hye me ho atete woni na nantem maame ne so anya abotre maame ne ma ase enimi kunu ene na wafa ba ko moto nsa e de ko mi kuro mu se omokwa akogya maware ti sa to omokwa na me yare omofrɛ me manko e mama busuan so frɛ manko nti wom na omoye ya mi kunu se ma busuan nyina kyerɛ mo se media me yokoshini ama 120 million nti ma busuan nyina ye de e ta me ma e pa from me ma me nko ana na di machi na me papa akɔ back omo aka omo bla ho nti o ma nyankopɔ yakohia ye na me omutie ma no asɛm na omo hu sɛ dia be ma na eka no enye nokure na nsa na me papa ye de obedi machi nti me papa bedi machi wie ye na ye ne omo nti na no eda me wo ho na osuma ne ba be ma 20 years nti abe ma ne ba ye no sa na obehwɛ sɛ nkola ne kɔ
na me nim ti akora ne baaye no wan fa hwe am oba ya ochi am no say me ba beda me papa say me meda woni dam ho na me suyo na be sheet ne curtains na send dam ho a che papa na me ko yiye me den ka me peni ye say me yi na ma change akora no ama ne foforo nti ho mrem ho ana so papa akwa ne frɛ ne papa ka kyerɛ sɛ ma bɛyi bɛhyiti wɔ de mu hɔ ama ne papa frɛ me ɔno so wɔka me sɛ nya papa kurasi ni ba wakɔfa me aba bɛpɔ fine wamfa me kurase ama me ka sɛ wɔmfa me wɔ kurase wo fa me na mete ahodwo na nka hokora yɛ kurom menya kurasi ni sa kurasi ni no ɛna me ne ne yɛ de yɛ pere so na me twa so to me be ma ne to me hɔ papa apart from sɛ betima ka sɛ be ma senkwa na me kuna ntimi ayɛ de anfa ni matem ena mi twa so ena me frɛ me kunu ne ba na me bisa se kwaku bɔ ne bɛn na me no yɛ den ɛwɔ ɔse ma den na me sa den na wahu bibi kura nka twɛn na hu sɛ mpa no mema wada so kwansa na de kyɛn wa afro papa aka akyerɛ no nti wa na kwan so frɛ ne papa na ɔse da aden na we yesa hwa na ne papa ka kyerɛ ne ba ne sɛ me hu yɛ ne shinti na ɔfa aso di sa adwuma no manka santi won mi su papa ti wana mi su me man so usu na omusu ti nkwa ne ba ye na me ti wana mi su a mi di yawo no ketua na awo mu o hwimfo ni free me nsem e ka kyerɛ ne papa se na no se plako enti wana ye me ya ma me pa kyɛw e pa kyɛw di dwantoa esi mpanyimfo so so mo mpa ne papa kyɛw se akora na di ni papa atem akora ne ye mi kuna nti ase o sande to na busuafo anim se mama me ba didi natem ne ma me ba fie e be kyerɛkyerɛ na adwen ye den e kyerɛ me e kan sem bebre e de kyerɛ me manka hwe me de me ni agent ma se nyina me de manya me e na me tena ase no mo ka gu me so ase me na me de ahya akora na me gitum mu e tena ase paacho abusuafo ba ho besiesie afere ya wo ho ana madam for me ne nanante afiri me nkura mu ne be ekosku na nanya aye no ne first batch from be nkura no akwa ne kosku na ma me se mere mesro me ba na eba enti ye hyeto ma no ebi se me kunu ne me nkasa ne bibia e ba fie ho me bona mane because one me nye fine enti sa akwa ne nko oba me ntimi ammo na mane enti ohana ohana wa frem antamu ho asuma se ede na ekoso wo mantamu ho ede na mere ye ne ho enti nipa ko bisara oni de ono mensa kakra no mo wi ni bi kakra e na o ka kire ne se oh Mary me kunu ka kire ne se Mary se obnya wo bedi di watempa na hu na wo ochi no e na ono so sa se Mary se obedi di matam de mehu small mehu abrantie bi wo fia na abrantie no wo ha no se ye ni nwia ono ka sa kire e na me kunu bisara na me so oh na nka wate kura nka bisa me enye boni na ewom eyem nipa me ne nanante ache ne ba na mafa ne se yinti no onya akro ye panyina meka se obetimi aye me bibi akra ne wo 15 years omo kan ya me kunu se da e na man bi wo ho na man ni siesi asem na maaye e na ye tena ye baby to wo man ne ma me aye na me papa na maba na o masa akodwantoa wo mu fie ho se akodwantoa da abusuafo no sorry se o monte ase ma say ye ya me ba na di papa na tam se na ni se plakunu ye ya suni power here ye betima gina hwadi atema abusuafo ne kansem bebre ma mo rent dan kula wo fio e kansem tia ye papa because say ye ho kire pa ye hu hia ni bida mo kansem tia ye me papa anka hwe me papa so sabi na ni afra kakra ya re na betu na kwantimfi omo kan ye yaw sorry ye ba fie ti ye ba fie na be ma ne frɛ me to won be ma ne gina so on one review ena busafo ni bisa me se na me so mi anga sa de ono na ode ne ho so on ware de mini problem so obe ware de a me nka se me ne na de agtai ena ye bae nti be wona san frɛ me Mary san ko dwantoa na me sa dwantoa me ma me me papa efiri ha ko me san ko dwantoa sen be mbio sa dwantoa we de me nko o ma me abegina bono no yeso adi matendi turo we sei ato me ho to brane me nko gina ho bio enko dwantoa nti die be se o san e na ofre me papa ka chense papa se sei na asidi a me koti sebe me koti enwula oba na sibio asibo so so far can now who do you know apostle so far can so far close your eyes who papa beg dwantoa no who close day me papa beg dwantoa na me papa call ye no o na be ma ne frɛ me papa ka kyerɛ ne sɛ me be ma enwula Mary asibio e na me papa ka kyerɛ ne sɛ aware de sɛ ni nyina be si a eye saa ne ma ne ho enti sɛ wontimi ma wo be ma enwula me ba na asibio di aye den fama de brɛ me okokan ya
Mosiu. You no so amon famine ko ayakayaka jojo nko atete wo fie ho nkwa na ye de hye me wo fie te se ti dan ye wo ho a dan ye me ni be ma na nkasa dan ma me ka kire me se dan ni nti na me mi di sa adwuma ni nti ye be pam ye fra ma me se sa ne nyema nyina betena afie ho nti ma me betena afie mi kuru bi sa me se Mary adenti me ma me ba ya wan kan so ma me ba wan kan kire me se ma me ye de eba e ma me pa wa cho se me pa cho me pa asem and I was saying, "When you phone to son or friend of my make a chance, Mary, see what the chair wa." Na me si oh he fa na me ka che wa ne de nyame se enka na kra na me no me ye mutu me tena fo musu papa se rade wo no ne me kama fo woni se me ni bi wa na obetimi akwama se me nka asem e na omo kasa asem ye a kire me rade so ho ani monya me su papa nti me kan mutu oni wie me wie so man fa mo ma me na ti wode me ma ni bi odi ye nti odi wie no no sanso atemi e na oye me na me fa kire kwatena me ba bi ayro ho nti me to ade a chi ye no ena me be ma ne sanso na atemu to me ho to brane nti obama ntemu ho a na oto me ho kan se me yanko a na ode a kire me nti ba ko ka kire me ya me yam so me kan bi kire no ono ba se me kurasi ni me ho ntomago ehiafo asefo me won ko fa me mepo na me metena ni tiri so ena me so me ka kire ni secret me so me fa on na wanu ye nsuo na nso adum bi na aya wo so wanu ayede ate enti krache wo kamed enti me so kire ho ma adwe ho kire no ana bronya ya osande me kwa abusuafo me ko me ma me no bronya se no my 100 cedis nkula mi no me ka ho ana bi san se bra 100 cedis first na me no wo ho asundue wo ho no na wo my 100 cedis ni de emwa me ne nkula no nti pa asem bi e de ka one de o kire na adwin bebre na me de mi twa so na me su ya na me so 100 cedis na me ko pay for su ni bi na me de man nkula no pabo na ko so mo de ahomade ya chichiri bi efi se scanner nso na me de mo sa na ye ko akura se ye tena ye nya aduani ni na me ko me ma nti bra wani mo de na si me ba bi ehia me ne se be ma na kofa komfo ba fie ho no bra so na afa ye mfre wo krumfa nto so na ye hwa yakayaka de a wo de ye be ma na producer so gina so se be ya ono so benya kwan na ne die mo nso akere no pepepepepepe enti me pa cho ye ko bronya ne baaye na ne ma me beta me fridge na me de man ka hwe an kire no so wo ma na ne ba ne baaye akora ne baaye no adware no wadwo nso light wo ho no wadundun nti ye ho no so tan bia ho ye sumpa nti so odum light me ko ka kire nse kwaku adan na wadum light no nyame na ye me dance nya sama me kan ye na akora no minim okofre ne papa frame papa ne di matama me ye che wa magifia aboso na me se enti sanka akora ye bone nkula mpa na ka me ka fa ne se ye medie nti na nya bone bi amaye de maka ti me kuro ka kire me se mentwen na me ho no asi ne fia me se me be wale abetena fie no me se blawe ye rada waju sika sa adwene no mo susu ma na nya sa na me hu me sa na me twa so na me twa so nti ya wode de nya me ya adoma 3 weeks me soma me manketo ane se o mo mefa ade wo fie mra enkola ne ba ya o mo papa ne konfo no se ne nana na nkasa no oteka mu na ne nana na mewura fie hobi akola ne na eko nti na nana ne teka ni ma ne nana ne bisa ne se Kristo ho te sen e ma ne ka se ne ho ye nti oba fie ho na ne papa tutu ye kwan na no ho pe e na ode toa e de ahyem nti toa no e na o frɛ mi din ye de o bo mi din Mary gu amna ni musa nti o mo so bo din na wie papa ne pam ne man ne ba panyin so otobo e ma ne bo ne ba no e na akwa ne so kwotete so obehwa de kura ne papa e den oye ndiri papa bo bidin na ye wie na konfo no mo bo mo nsam se de aye pen ye nya na wie ampa so me pa mi wura yin side ho nyina de oyo ba bia ya mo a me na esi okra na me suro se fridge kura because I said the niam ni bia gu ntem mo no ye ntimi ani ye hwie mo no tugu ye enti aye na man fra no efie dan me de me ye foto wa kra bompa enti me ba me konkotodwo wo ba bia o ye sade na bompa ye sugu nyam so se metu sade rade won konkoro no anhye me de e ma metu sade ni firi fom ho unya kokodo me pa chan enti me tu ade enti me tu no bia menya video a chese okro de bibi be so me se monye na mo fan to page na be pese bibia pink sheet se oba na se nikuno e de adura be se ho adura se wana woji waduro de ahye wan ha no ne mom se wo bebo ne dini Mary na konfo so ka ho ne e kanche ne etuam na afede ye nya no pe na sa tosoma so ya po to ra mokoto ya grenade timo
omo bodi ne yesa ne ma ne wie yankora ne pie su wie ye no opapa ma akora ne wan cedi so onje no kwa onye den wanhu omo nti akora no so die America be ka kire mi nti omo so ka mi tu America sa mi kofie ho ayeden akohwe ampa nyame se nkra kwa mi duru ho mi duru kwa ne bibi san twen me san na me ko madwuma me ye aduane ton e na me ko madwuma mu ho nti fie da no ho na me frɛ no me se bla ade na wo ma ho kwan ma blonsam e da wo sa odi mate se Jimmy phone timi ka san kwasasem ne nkyerɛ me how se wotimi ka sasan ne me se ade na wo ye no minim ho hwe na nsusuye na amanfo da wo jiu sika di na nya sa nete nti hwe ni ye e na odidi mate na maame bi wo ho na o se ho ye kwan ho e na o ka ti mi phone ye den e maame na mi twa so nti me pacho mano ato Mary wonye fiese me pacho me what 32 na okuru no so me pacho 43 ne 32 so the margin ujuru say den na bema ne ho a de di kan wo se mu ware munya 30 million mo de to asase o ma ojetire den ti na wo se unya adwuma na wa baba se wo ye mesaso boafo me de sika ma Mary se beboa me ne mo ba wo se scan so den ti a man pacho enya me fault minim se obeka se enya fault me se den ti a enya sa na nanka me pe no oma ye aduani de aye be hye de aye be fra de wonimu ho hwe enti mimi hu ni sa so de oba de se na hu sisi nti aye sa so bo life o se pimpi ya life bebre na ma ho kire ne ba o ma me ntohwe mpo say life wo so ntumi ma ho nya basa nti pese me hu ne awo ye ma sika na hye ai ya ware wie entare ne ntuma de na ebi nimbio nti mimi yi ameta atare me to bi ama me na wo ba ware na ne atare me pa cho mimi ba ware ne de na mi sha o ware na me wa ye kan say 22 years me be di pa e wo Kumasi ahodwo na wo san nya adwuma pa na wo ye na obi no aduana na me holo niema tensen no nti wona onu be hu me na kula ye mate ni e na ono so friend aga me ne ye adwuma so ono so be hu na o se na ni je ne ho nti o hu me wa ma ya ntina be ye 2 months and 3 months kula nti e ko hu abusuafo ba ye na no ko han dan ma me ko tena mu nti me so me ba me kan na kura chense me angasa no me sha da hu nso akwanto me ko ye mpanse nko wo ba ako nso ma ye de mate no e de ama nti na mafiri akura na ase wa se me ba bedi pa nti wada roma me ni ho hwe e na woka chem so wo beboa me nti ya wo beboa me ne so ane ma wo nto nti ade na ade ama no oba me server yetu nti so me hu server ameto me hu bo ameto me hu atare ameto nti pa cho ene empempi no nye ni nyina na hu a wo sa woto ya hu kire ya pese ya bobra unya silver tour se dabi obeye kakaka na me hu we meto a dwetre na ekuta oni nyahye a ye nidi nko ye dwetre mu ye tafre ye dwetre hu udidi ko dwetre nka mfaso kakra beba na wahwede hia no na wato minim se ba me boni dwa bia na ahye mokuta masai bacho mienu da hu se dro no ututu no minim udi nkan di hu nkomo kire wo sofo bi ana pani bi se mate se yesi mekunu ne konfo bi de adura be hye ye fi ha omo kanchibo medin enti ehwa kwankire kora ne se ana dan na menye na utumi nya kokodro ko ya adura konfo de abasha watumi akoto apie me ba cho mato yesu karanda bo medan mu ho nti mi ko mi goto dwani ni nyankopon no ana ko ka then okay chewo calendar board yesu calendar yesu mfoni no then okay me pa cho da bia mi ko mi goto dwani ma me bom paya nti mi ko goto dwani me ka cho se rade David no ya abofra ketua na wo ma na kukudro rade me de ma nyini de nenso me so se David nyansa na otimi didi gori atutu nkunim no erade nso safa sa nyansa na ye den edom me na me smitimi fantu saade no nso erade wonkonkon so ye madom e ma mi then na de tu me pa cho utu wie so yare wan yare then say wabusa kwakudua se kwakudua ti oba wati sika ye no ho ade e na wakoje aduro makoto aduro no eni wubusa no me pa cho ya bisa ma busuya bisa ne sa o se onya nya hwe ma busuya fo afla franti bi wa me papa kora ti me frɛ ne se wanya me de ade ne beba ye kuruma ma ya de ya hwehwe ni pa kora yes ade me se mo fa video ne nto so na ye ni adanse se ni America nye ono ana akobu ngu bi agutu amu a mo fa video ne nto so ne hwe be ma kwakudua good afternoon. Hello? Opani, good afternoon. Afternoon, mama. Then put to say. This don't Jimmy Way and I want to. Adumo, marry or how? Wait a marry. Hello? Mama.
me say wo yire wa ha Mpache you. yo ka bibi kakra chere ma me Me bacho. Me dem mi ka mi hu ne say ma me kanya se bia na ba no nyine fo so ntum. Ba no me fa no ma bra ne ho pa 0.7 ma bone ho kapa na wanya metamfo ya medofo me penase me ne nete me yire no ma ye ne ho ade ba no me ba ni ska so mfanya adwuma na ska na se enti de akwanze me yesa sanate dia e bia wonim no left and right e kwan obefa so a obetoto ne niema ebi e wo hosa nti me de men kan se bebre se onu gina fo so kan se bebre me masema make an point oba ne de adwumi ba se jamu boko tena amanfo je bangalo ni anyi bi na yemfa ne magunu na control samo meni so nti bia na control na mekọ na watimi ahwefie na msi yo me de wose ye oyo first me je sa 1002 minya ska bi finche wo ba bi ma ye de to aso boy anso me je 1005 mama ye this busumi nsia na tua every week bia ba ko 70 cedis obi adwuma na me ye every week bia ba ko 70 cedis every week bia so me say the chop money emula be beba metua na last me be fie oba na mbie store osuma me baba panyini say onkoto mo emra ana me say na eti emu eni container ni mu sa ska we a media ma obra ma be mo ho eni busumi sia sika betua anti busumi sia hodo miensa ana media tua ska no aka busumi sia de ba ko a 1005 for betua a migusu a metua abi wiki bia na se container na se munia man sadia anya me ne wontem enye ye bio efri bana no a me pacho asema me kan me sie nkonya ne me dansefo chese me tatro na minka asem pinsu because oye me yire minka asem pi me sie nkonya ne me dansefo ana me se so one so scan mu ye na se ska we sia me ne wontem enye ye bio o se ne ko we aka fridge na automa me se memfa entonton provision memfa to drinks no eno kwa na esimu na me star aka bayi kura no enka sembi ma entikire meme wure se ebia ke wodi am srewo na me hu se o pesa wo bua me eye bla mi bre nyina bla kokudua mi bre nyina efiri me nti wodo wodi am srewo ebi sibio facha me mame ehonu na ba no peso otis ba no peso mimi hu se otitwi sre me nti okachi ebube ba first de na okaburo nti na no ati ba no na no we first time to be hard dan obanya ne ho asem kan otui second one edane kasakasa otui third one oh woman ko de ni ma me afikura so kwa mo obeche obaya kokko se ebi kransi da se fie wura pa na wo do ne ba tenant sei mame ekoko wiase no akasakasa ba woman kokko the last base ka 150 ekoya woman wo mantia menu kwaku bia sabi efotanta ya ekoya meka aban de ekoya meka eti bani to no mame ni wiase abdaba wo boy eni ni mi onu asita ye bay mame obay tini nyaduma nka semi wura jifisa Ghana sabi efie no kwa wusi kwa no fato safo baako na efaye baabi yi sabe ya ebenya baabi di etiato bayi nyini mfo ntumo wakase bebre na mesumi yi anu baako na menkase pie so eduba bi abana ne ho sai
onkana samoye dey enkyere me enti no se oye bibia wo ne for ono ane o mimi de enya dey enim ame me do nyame se fisa me no oba ne traye se me ka se na otwe wei mamu oba na ko homa mimi kwa kudia me fie enkonya ne mini se me ka se eda wei first na me bona ko homa 2 weeks ewiase baye den e ma me koye no 1 week mama me ka to form in accident me tra fie busumi sia na me hwa no baye den eti me kokoye fed driver e ma kola ne ka mu baye timi amfa aboso amabe eso se na sinimu se me kunu aboa me ana abedu papaso bi ti accident di abakwa na ho kire me timi ma be ma ne ko amde me ko na se manya bibia ma obubuada na me enum ni kwakudia mabre o ma braba we a wojira so je obi ni mo bren pasha se na ekwa me mafa so oba no abedu papaso na ba ne me twe no sa because me ka sem bia bedi ba na chi kwaku bemnam yes mame wabone dwetre sen pedodo sen no wabone dwetre ase mame menene sra no me last bi ahoche because me ka ne to form no become ho ntwa enda menya 6 million bi man say odo anu kwa de we kwa de kire o oso obechi bayire obeye se mi maniska ase oso obeye ofufuo obeka kogote obeye wei na sika na se the say enya 6 million bi man na mi tifie no menya 6 million ma obey se won so bi onya ne kakra mi wan se sika na se container dia me brabra busumi sia aba sika megiye onu kwa na dia adwene baaye container no emu ne manyina asa container no busam se kwaku dia na container na ewoi me na fa container na akosi ba bi o se o chire minyansa na behu se ma wali krasi ni ba na uboni jana esiye no kwana aka che no o ma me boni dwa a esiye ni na me mu obi amane me boni dwa asiye nyina na me mu obi amane na me nkama wale se mo so nchire obi anya problem bia me fa mu kwa na obi akura nteda na so ba no wonim ni nyina ti man ka nchire obi a na de etwa me suru mu ne aba be se na me giye no ono di adwene ba ya me bu ano no ni ne twa me suru mu ma me ba so obe movie actor mi dinachi Mika bebre bai so be say mika bebre sasa waye baby a wonni ntia o skase mu ntino o man ko ani mu abrabo mu na je twa me kura se last bi o so ko baby o ba ya ke me ko baby ona yesi wo fie ani me fie na aka boma o mo ha ya tie nya ska eda makura na se ya nkoye sade na amana afiri ono ma ska de be se Odom bajo mika 80 million busa no mika 80 million bet eche na mitati adwuni dina so dabi oba wei ma hwe ya mi dina chia ska kwa diska kwa dia denam ko ye 1800 mi bajo wose utie mi tie wose okọ ba bi ni fie ani mi Matias enti den akwankyere na mo ko ye 1800 mi bajo ene wadano ma one case can direct odika can 12 million 1,002 one kobi ma kobi me de ma say bu 600 ma no Mary ute kwadu a ukuru bo usa wasro kwakudu asro wasu se wo poche no mame kano enye no kre sanai ono ankasa yare de me kan wa ono ankasa yare e no ma mi sika Madam, mami kasa wie. Ebi na ka me pese me gidi se akwankyere benko na 1800. Mo ho kire mo. Mo sa de koma sofo adi akwankyere. Madam, ma me pacho o. Enu nya yade asem. Mami nkasa. Me pacho mami nkasa. Mami nkasa nwie. Mami chiro. To boss mami nkasa. Akasa se yo. Akasa me brother na mami nkasa. Eti mi bo. Me ye eja no. Mi samani fifra anti wo sabi wo ni mi samani fifra bre no
It's a problem that's abba. Now which are you read your so eka? What was my way? Now umami enkasa. Me Dama kokudia koso metane so koso. Me se da kwanchanko na 1,800. Make 38. Also the choir day. Mame, what's it? A call by Mimi in the Siena Kabomu, or my sister Quasia, and Patuo. Me money me or my sister Patuo, me no Amamano, and I'm so much sister Quasia. Was it Mimi in the sea and it is humanity? I'm going to Koyam and every one more. Mate, and I'm okay. Pakudia, what the conphobia bafie? I'm in Pachophobia, Mafie. What me to form the Adrobia Saw, Yankuma DB? Mamma Pacho. Asema okay, asa wo ya dia ba wie, ma me chiro ade. Ma me chiro ade. Akumiti o. Na wo se Mary de video bi aba mo hwe social media no. Oba besi a wate so se ne kunu na abetutu fom ne komfo de adura be ho. Watumi de sekan na nya kokodura tu a ye duro bi apie. Ti na me bu so se wo de komfo bi abafia betutu amena bi. I'm in Patronisa. Na Nina say, a real way, a nipa body fonty. As a Ottawa winner bambo. Tuko Bill. Assembling in an say, Mamuti, Timio, Amite. Bana your baby, Yamian Ukraini, or Tamime Bemano. Nako Basenko family so, which you know yen may be a. Na menine ho so man chiamano me I was a kokudua be yeseria na Mary den ne ehu wo de wo hu dada cheche mu kakra ya hwe ye betumi ate ase sika be ne kuta wi e pa cho eduro na nkasa kura ni wa so for bompa egusule de na wajojo ye Munya bia sane so for ye tremo yesu demu wo de do na try dem ha na hu ya no pe nkan je se medro ne se bag ne mo pa cho power na tu e bi se wo ya do tutu power oh me pa cho se eduro me wo so abia na da bi me bu so abia wo ho na me pa cho mpa ya na mebo ben wo se do na tu ne wa so for fa na de man no got power na tu etu koyin tina de power ne wo me pa cho eduro na oye me so mo fa camera ne mra ne so de eduro na ba ha na ye hwa de ko guess ben we nya na tie ne gum me pa cho da bi eduro na oye ye nsem moto ayi black bi ade na ye black na oil so tire ni na ade na ese kosua yoke e na da ade nani okay enti ba bi o de share ne so de o de share kwan no pa enti sa ne ma botra se metias ba bi a woni de metias so enti ade na oyeye no odi bi fa ye dware e bie fridge enti ne ba ne kwaje ye no safoa ne kura no kura akura no odi bi gu safoa ne ho e de my god enya ne ba ne no opere me na wo opere me enti ade gu akura na yi ne ma akura ne enti akura ne beduru akura ne na koma ye den eye ne ya o se ma dade ade agu ki ne so de ama me enti ma koma ye me ya na me sinya nkopon tumi enti hwe ye de enti me nyewo na ye bai ti ebedru fie ho na ne ba be ma no eden e wo fie nti nya o peti ese bia mi bedru ye bibi besi na nyankopon nti me so me ba na me ba ne kan me de vin eden e bai nti me fa nche ekowura da mu sugu nyankopon so pa nti nyankopon so ani me hwammo nti me ba ya me sambe fa ho no hwe anye den anye me nti ne friday na me tu ye aden de na ne ma wo papa because osi ho che na hwe nkata so na oil na free mu no nti wade ayo ne sasra babia dan kwan no babia minim sane ma me so ma me ntina fie on nti o mo be pe kwan bia den afaso pa ma frifie nim se me bodam se me bubu aduro no so tra me tu odi kan ye ba kwa na 12 o'clock enu nya me so sa me da ho 12 na sorry gate ne ye 4 o tra first gate ekọ ya second gate one na me fa nyame ya adom ema mani teye ono ankasa no odware me sora na adwo no me ense kwa maduan me kọ no bisa ne se bla me kunu me fra na ofa bisa nse ofa ke enti ade na obeye ne wa ha no eye ma wo one de wa ankasa okay bama kokudia na me wo adro no so me pese me hu se wo de adro bi abehye fie ho ampa na anase Mary na akotutu fom na wo de bibi abehye wo
so me kaka si piansa na abuwe no aba ba no se o tu mi se odin kola ne be fie o obe ha dan ne ba ko e dia ma kola na me se me ti ase me mfa dan ma han oba ne de kola ne be fie o ni papa e be ka bi obi aka bi a che no yin kola ne fie o okofa o be ma bi ne ba fie o no mo se wo hu o minim wone person no o ma ho ne dame dem ho ntia mi ko fie o mi ko siesie dem o atu okru no mu enti bo ho ne ba won ne da sole oba wale fo oba itimi bie na no e ka be ma na wo e be ma me bo ne papa ma ne oba ne jitu bi sa ne kure na oni na ne wo dem o be to oni na na nti ba ni ye bia no onu wo pacha se odi ne ho so woni kuru Matias e bude ma memra duro no so wodi aduro bia bese ho madam me pacha wo sa aduro se ma wo kan wo se aduro wo so wo aduro na aduro no aye ne dai da bi kwaku dia me se wodi aduro bia bese fie ho ane da bi ai me dia se ho so mi anam de bom ho bai eno ho me se wodi aduro bi woni konfo bia ba fie de aduro bia bese ho madam minim konfo bi na wodi obi aba ade bibia bese fie ho minim obi na utie de wo mun se o se o ka bibi se na wodi aduro bese ho ade aye ndai dabi bibu se na wo si wo hu aduro no ma aye ne dai mimi se mimi nya bibia but oya na o ka ne de ma me akwanchira oya ni ya sofo akwanchira na mala makwanchira aya sofo akwanchira me ba kai asofo akwanchira ewo kai asofo ya twa ye ho akwaje aha bra mere bra wanim fa kasamu no wo de bema bia beda oni okuru fie ho ane dabi me pacha akra na me se wodi bema bia beda mpacha osa 50 years na when say 15 years on to be adwuma oh and 15 bro and na yi pranto mama me wata on betra so musim 8 years no moko ya da na ko fa 15 years boy beda fie ho obra okunu nim me pacha na ya me friend ya me ne di agro wo nkurem ne ma me ne di agro wo me nkura abre ma ache enti na ma me ne yare a ne ba ni ko school me so me ya shito ne ndi ma bebre e na ga ya me se me nya shito nya ne e ma ne ba ni ko school enti wo me na bia e ba fie ha me bona mane because one me nka sent na ne de ma mo na mane enso oti ya wo bisa me kan no kra ye den e kire no me ntwa ne ntoro e de toto me father no nyina ni said ya me kan na sa na me kan no enti me ya ma adwe senka me kwa fa akra na ba me koye na sebe o ma me afrim enti because me phone so say me nya o mo number bio ye ko sunya ba bi o mo ten ye hu ena ye kan ye na ye solve sa problem akwa 15 years there because ono kra ne me da sen busu mi siansa na oni ma beda a day na okọ enti me ye den na makoye sa de me enti atin kan bia me fan se bia ewura ma na mete sa de no ajo ewura mu na man for peti ewura mu a kwagudia amen o yire say mo amoye mba o radio sha 15 ono kra na tinka teko na me pacho nti se oba unu kuruti na se uye bibisa bisa mpacho ye minim ho hwe aso ne ya aka onkasa ne ho pacho oba no menene nyaka okay meme so far kwanche na o se fa den na be se fie ho okay man fa bibia me hwe ho na oba no mere no ochini ni nyina ne se me kwa me hu niam bebre na me bu mani guso emre bi kwa me hu se duku white emo wa no enchine eniam bebre eti we abofra emofra ni mi enu adebechi akura wo yale adebechi akura ne hu fa no adebechi akura wo ne hu fa no tete ni nyina so ni nyina me se diska adiko fako hospital wasima kutondo maisi adebechi ma 100.7 ona ne ya aya de bia like ebia na hu be fi o se omo pa se eja na me mu nkola no misika sem ye basa
say tell dia me offer oil no esa sasasa sabaya ahun ebi ahun bi antimi emafie na me hwa ade enti sabanu se me de to bia be so a mimi to masase a mimi si ni fie no ma fa bibia me so na mo makotura ho awie no a me yire no a woni mo fa na kotura na me kotutu e fom de to akwa so me ba chew uye ma to ni fe be see o se to a me see mimi je masase a mi si fie ma fa duru anso me busa senti wo hwemu a sanda wo kan yete na mo moje tum se eye oil na so nsasa sa oil na so nsasa wan po na de ma no but o se oil and na we yare e kira we yare sa oil hwan ho na wo oil no so fu na me susu wo chansa me ma no say this me sinti sofo no ode ma hwan oil no so fu no de ma me ena wen me se ma baba ye wo ba ye ne sai me give sasa gate no ene ebi ahunhun abasi on ntina amofra no omo yale anya kwa kire enye yibia enye bottle no way me ba jo bottle ni there asa wore no kwa me ko me simi di bisa nti asama ma to atwe not o he me kwa me di bisa nti asama ma to atwe kokudu adabe na ebehia o pada ni producer nkasa na yenhia wo ne wo kasa nya so wo do yere wo de wo do no enti mesa nkan kwa akire pi mese pada na yenhia kwa kubia ni ye behia wo maame na ye hia obai so papa utie me ba cho me kaketu ebi oba no me be fa wo me ma no nsuo obe wale me na ma no nsuo etaaye ne hunya me hunya na kono me enti o sese ensema oba no o keka no me hunya na kono me ma no nsuo me new dressing obe fa me na o kire me dressing ba sese ba ni tibi je me a di sabi oni nani mo me be ma nsuo eni ade oba ni je me basa na no ni ye bi a sese o so de mbeko mama efi o mama efi abechefie ni mu mienu aman half afen so be wani di ni kunu aba be trefie ho enam se enu na me twa se wudi kunu be ba aba be trefie ho etu oba ni mo de nyame anim ni wa yipa kwaku be say nyabotre waka o de dedede me se nyabotre na pada yenhia wo maame yenhia oba ni na busuafo na fe yemfa nokre ento de nokre da me da say Anna right girls of Akasemu ti padanama producer ni ankanche telefone nyina say kwakudu ase obaba ebi oha ya kwankyere wo so ba nam se wo pechini sane men kasa kwakudia mesi me na meka wo so pechini wo kru pechini wo so pechini meka nyasa kwakumeda se me ba wo yale ana abofra wo yale adebecha abofra wo yale adai ni pa ba akufo etisa dia kafra gase bramo aminu abekwa ni na semu wase ne kunu push me ne kunu ensomo no push me bema kasa wo se won kasa compensate and push me ni nyina push me compensation push me push so on piano amenko and push me sikano obetu ama na push me okay the mama na me come baby wo so kasa wan kasa na wan kasa na ene say bema wotimi hu wo ba se wo pe no a wotimi edi na kofia kwaya no ho ade ama abusua nyina age watom iya ma wo mienu ana miensa edi enti na afa de wakwa ya pipi akosa bibia wie na afa abasa me nwawo wonso a wonso ne nsamfa ne nkwa ba bia wo kwaje no ne sa me de mabusuafo mo bani o mentimi nwa ne bio akora wo se wa bia na dwuma wo wonti sika nyina ase wa nyina echi no wo so de akwa ho maba wo babo no na wo de koda wo ba bia echi wo ba na wo kwura ne de mo ho no aye nam so wo bekum ne ba no edi enti na ha o kwanya ba ne be na wo kwa wo no na wo kwa kum ne ba no aye wo bo de hwe ho na no mu mogasa na me anka me ba cha wo na me ka se bia ba wo bo no be ma na afon sa wa fom kura wo so be ma popo na wo bo no na wo bo no sa nyame mo na bo no gigra
What you want to dia? What when you buy some? Eti mema na ya mo so mema na wo bu na said one anwa ko ba ma ne jai. Enya kura sa wo ya sa dia nyame amoa. Wo ko fa sam kase dia to ho so. Eti ba ma me dia me pato dia me ka che wo se ba bia wo hye biara. Bia bra. Na wa ba no so nwa anu afa busu dia kwa ma wom. What me kwa ju obi ba na won tan ni ya mo ni awura wo. Esu ni atete e. Wa konya potential. No akwa hye wo wo. Ada tina se obasa na dia wo so dia ne tentente na de nam na wo wakwa. No so dia we ho ni aya kaya de. Ya de ha adwene. Na me ba ni na wo ba bunu to. Na me sinka wo wura ku no obo na so man ka ba ya sa na enye ne mfom so a. Wo ba wo bo abo. Wo bo wo de bem bo. Na wo say ampa. Asu no boy no. So mo fata you. Oh yes ya no. I know. Enti wo ba no. Na mo me nua ba ya wo so tie abra abaya me ti bi won say wono wo penuro so wo ka kire wo kunu say yasi efia wo maame ne wo so no ne maame na che say ne ma bi sa na ba ma ne so adwene twekwa so say ene ne za na tie da me wo so fa me so me nkwa hwai na ma wa me yire na me na wo ma de na fe sunsun bi e betra ye so de sam so me tin be sunsun ne tan sunsun me kwa ko pedro enti me de me nim say wo yire bi na bia wo be ko de ye ene wo de ba dware mo say de be ya mo banya ahoden na matimi aka aputom na nya fe bia bibia enti ana yes with that same wa ba no ya akuna ni ba na ko kwa yire enye wo bai wo atenka dia woni nti na wani atenka na teko na woni no na wo bayere enti me sra papa sa wo dia se dia wo se ka dia opo yire pa wa dia na akura na nkasa no woni dwatire wo na adwunim. Okay, that's the format ya jam na shia wo sika na sika be sa ba bio kuro ate na de bio dia toto ano ama na me nua be me yo kasa ekire ya de ya be peda na ya ne na hia sansa be ma wakofu oba afri sabem preduas afedu abrim abaya ne ho ade be ma nyansafo oba dwendwemba wo suro nyame be ma wo bu no ho nefo oba ya ne ho ade yenu ebe ma no akofo oba na free fedu abnimu waba be ye ne ye aya ware mu ntokwa ye besere menu ebe ma ye besere na ebre no so no oba e wose pa be ma ma mechaw ye papa wo ben so ma mechaw a na ya ye ensiesie enti be ma no so oya ade waka no kra be ma wo wadwene ene bokon homa abranti okasa ye wa di ne ho danse eso onim be ma bokon homa bia ye nyansafo be ma onuma kon homa bo onim nyansa sansa oba ne oba no anu wodi wo bisase ye se wo yiri ko ba adwaman wo nyaska wo hene ti be ma nyansafo bia nanim kon homa bo be ma onuma kon homa bo no onim nyansa oyeti bonkoso me ko menua yes wo kan am say trackle so ka den mesre abata binom sa brandi so sa aware mu nyoma wei eba yenya botire yenya nsiesie na ma yantina se na aware no yengu no awraba yaji yensa minnimu ni pakura wokodi sa branti na oya driver ni nachi na wokwa chan so onye oba foforo ho ade na oba no a okwa aware na se no misu ni brebro menkaso owu amfa menko aware mu ade so edoso eden krofo awade mu ade so ebu nkrofo chacha obi ohanu mu awase ye mejaya enkrofo bekase se de misitie na menimi kuna jai enti ema bebre wo psychiatric hospital emema bebre aboboda mema bebre ahye omu ho akonfo ema bebre ahye ho akonfo aya wade anintia wa wo no oba wo miensa efia to awoso na wo twempena abrantia no ne maame bo ne ba ne de aya ne kwanso a wo maame ne ye sabe abatansam se wa nya se ne nyonko ba ta ba wo hwema ne ba ba ma buru na kuno maame no nyankopon hira no kire wo kire na ba ta yo ewo ho na hwan na di akire ama wa bible nsam na wo hunu se nyonko ba ya na gana fo ma mo ho osere sai da bia mo ne nam krofo wade ho sasasabro no nam kotodwamu ya ade na ya na mo pe da bia you was in from ho attachment da bia ba bia obi se ne kata na mo pe da bre be ma wafu oba wo ye ni sei wonu ne yira wo miensa wo tu sika gu fom wode enfante dokro miensa asa diem ne monko eto sa ne mankodi sa be ma wo ye bisa ne se
etire na so no me sinya wusia etire bi no so opewa enye etire to aso nyina na eni patiro ebi a wo ba hu sani pati na to aso adwene ne yemo adwene bembe bia ni hono mo oye papa oba di abrante wo yeye anso wanya enua ba bia di na chi minimum say abrante ne maami suro nyame wori anyansafo o bia abrante wo ye chi nkoye oba bia da enti ana aba akwai no minimum say juma wo ye driving license ababai na kopa juma man no na oba akwa kopa juma man emema bi say wi ase we no akasmenum 0322 4947771 Commercial Bank KJT branch back office manager Francis also mo bia tumhu ha say we salute you yapaniamo yen baby amutie bia mo so yedam say hello Antina na beja voice na yo yanko mama John yanko young boy miduma dukra adra hoko mezia 21 eya se ketwo on the street akesia be si abontin no mo biem ana kente ura na beja fori nya chama mo bia tu no ile pa ai nyagro antina me mo boss na me ka se mu kuso si aman forward ye ne aman concept na case ne di kan be ma no sebe wonya be ma pra wate chini ni abai papa na be ma sebe wotumi abone bama ne ma me yi ne mpapo no na obai ko fina suma so bi na be ka so obai anya dia na ka ni pakro so no so anya dia oba wa ya de so bo na pra bomba no ana second one and na nya be ma nyina ne betuma bodje tire na hye wo bodje tire na hye oba be ma ya bi na me se ya wale mu nsem to oba mu nhyehyɛ na asumdie na mo ntena se asumdie mo be da se Millicent Kumade say papa na no de Alice Adoma say adie yi kom menka gas ebeka say ke kom ke kom kro de a Porsche aboache o say mema ya monkai ache kura ni 15 years afia sini trust say nkruma no kruma keja na kontomra keja no hello Pachodi Bache ya prabe pa kwame yenkotel Antina na pacho mai na okasa ye no ni wako me kaka we disane se ake ntima be na no ono nge di ba ni chini ni di ogun yo na ade ntima onene di no onene di na di odi obehye ho no ba na ngu na kakra mesna ka aka ho ne se be ma na ma okasa sa e disane se obi kasa o ti asante kasa na okay mate medase manoma clean say ba makwakudu akasaye wate kasaye na any case mami fosia say kwakudu you are not serious kra hey I'm so bay nya vote kakra hello mama nai okay what about them so for by ai kuma se je dumi no so mabasubi tia onyamenta modemame na onyamo kese na aka ka mbesa mikani first one no that man fact ni ware e fro dondo mabusiafo bam e wo mamu miensa na wo sa ko ware oba fo sa wo ne wo mamu miensa na wo timi fra oyerepani wo fo so se ene na ya la exam no ka sa wo fo we so antina ba ma na me pese me ka se ne se etiene si oba ja be ka se nyane dia oba de udi buo ma na di buo ma oyerepani ni esan se woro na buo wo mranti bremu akane ansa na nka we ni kuraba mama de sade we dim ma bebrebe a me bon no so ya wo ye afia ne sai esi awon na wo miensa me na me nkwafa ana ba ma pokwo free bebro ni kwa na na fere nkwafa no okay sem kuna kwa medase Sadia Mohammed was say aware mu nsem doso papa Victoria usa deso no peshepo yemo no veke wabo uni how hello Pachodi hello Pachodi mama na me dia no Mustafa man so kakrai mama na me wo fa se me ni apanyina wona na ya ye ready a o friend ye o force so kakere said ne mama na me busa be ho se wo ware ada ya ma so ware na keye
ne mfem pade a wonya Kafra Margaret Jackson Etua was nani dedi kan wo hwe binti magi ye bo abaso Jake e wo so Daniel Omensa adwapa ne no Dani sabe wo biomo na ne ho to no Dani ye betete wa ma wa nka ye pani ho sembio. Hello. Fantastic one. amishira opa bibini totini Ese so ye kwe amishira o ya ko fi wo ngi chego sina katra me kan se me ya na ma bitim wote so won to yanku ba wale atia wale asi na ni kunu di nani o ko pa wa senti on ka sa won so ne ko tro botima yobi yo di yo yanku ba no a wu ya fon so ase bo kan sa fon kire o yanku ba no wonim to ne ko tie ko titi na wade no sa no so wale wo a wotima yobi because be ma kama ya onam no wotoro pa no wokro na me nia be ya oba kire ye be se no ma no so mo wale ase a me ma ye do ni wode pa o be ma nya kakra ma so fa ye jotire a na so agin be ma no o so be ma ne ka so nya azet betina fie be se te kwa won fi no be ma na agin pa ntrim pa wasam but baby no mo yam hu sa ase o wale event no ano no a enya no ano no o wale a you do so ye ansa na wade no agina okay bibi ni ye da se yes ka se anka se for mema bio anka se for na mani yo ma Cynthia Pokuya e was so Tanko Ali e was so Victoria also there e was so hello Adade Victoria also Adade hello Pachoding. I am not Antona, and the man of the phone now. Juma dance, Bemena. The Jano Patan said that. I can look at it. I can do 7 1. After we know good travel, and fact, I'm so power. The next day, or Mother Down, on 2 us for possible mama. Okay, Nana Joa say, Yenro no young come from a Kedria, wate, Cynthia Pokia, Mammy Fosia, Edna, say, some no, Eddie George, Quacudia, Bema nebo disado, Quacudia, Portia Boachitanko, or on the really, Quano Choyo, PSC, Ajoa Safua Menu, also say Quacudia. Go and say no more. Kona menko ebonibio. Last caller, confirm honi anko. Hello? Right. Hana brema ye kwaina ye de dwumadi na si Vivian Edukwao, Mama Vivian Edukwao. Mama yete onkacha abna Pokuya bedudoku munyina na kopoko munyina mo so Sandra Menyo Mama Gloria ni mapem yeda munyina se Manuel McLean yeda mo ase make a date with us tomorrow yakramo Onia Eden ohia awaresem na ohesenia bema pa betisika aware oba na bedru bebi no asako hu fufuro wose no we wasapo wi na ya na yem nwanwan say wedding waye wo ye wedding uni hu kwan so ware fufuro nenso no ubehu a na chese wasako fa fufuro a eno no onni hu kwan no enti e basa se emeye hu mobo na so mtam wo kokoto a waso be hye papa na eya na ha me because say no wo nhye da nisika ena wo be ikra wo struggle ena wo monye chese wanya kakra a nke se nka wo de befie no wo de befie no na afi de wo san de kɔ wo de kɔ se wo kɔfa foforo na sese ya wa oni we ba ko yi wo kɔ wo 3 a wo san so oni we akɔ wo 3 wo be chicha chop money nim de na besi enti na e basa na wo so de patapa so wo pam ba ko awo pam ba ko on tumi pam ne keke because wedding die ho asem no papa eno nti so opeso o ye bema opeso ware mienu am wani na ho wo pa ma enye wedding ansa na mo ba ne nti ase se ye den a wo be ware ba ko ayede aka no ho esa ma ne ti ase ono ti ase sa wo ni problem bi akopum se abeye he ma oba kra be hwe waso nche se wo hwe ne niam na wo ye nyina na nyansa nche da nim tino oba no adwen da ho chen ono no fi se wakonyo oba bi nche basa obihebe ti se dia se bi wo yakola no na hadwene
hadwene na wo hwe abayo ensu ya ma osika fa ton ade afa wo si mi hu silver meto mi hu chance ameto obi nso ha wo no ha enka sa be ma se na ko anya ba kono mu na ka we ni mu ma be nya de onum nyansa na afi wo mo babra na wo mo po manim enche na wo masi wo mo da na wo masi bi na wo mo de ahen hai aware sem na anodin ti ukomu a me hwese dia wokono ebeboa na emwa na se obetumi na wontumi esa de adabia de ohaw oden na dadwen tokwa ene beba menkasa nche minim se abayo ne kan na sem no obi afa futuo afi na wokwa ware awo aware asededa obehu se ne abe control ne omasi afa because mema no enche na yesi yekofa foforo ne yejamo asiho oba ewo a ne ho sem bebre obi ombu ho mutumi de blade tinase o mo de tinase ne ade se oba no ba no wan hwe ne yi a na kame ase na se eni dada no enkoye pe no nti na mema ne bitimi gina no so na o ma fa kofa oba foforo a o ne de onya problem bia won woye a ye ntwa na se ye nya hwe o ho ne basa na o ma oba ne di yawo tambia so likwa se o ma onyonko edi yawo so ti de be kan se ahweyi ene wom ene mba no so moma obuo enya adwuma esa be ma de wamu na one o ewobika ono kura beja eda wasipi. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.